abazenza amakhosi phezu kwamabandeni abelwa wona kodwa nibe izimbonelo zomhlaba. Ungazenzi inkosi lento engakhuluma ngayo ubeke ihlale enkulu esikababa nomama. Uhlala phi kuJesu yena? Ungazenzi inkosi phezu kwamabandla. Uma ngabe ninakile ngayivala sikala nje. Alikho itafula labefundisi makudliwa. Umfundisi ofuna ukudlela etafuleni usendaweni wrong. Nami ngidla ukudla okudliwa la nginatafula ngihlezi sonke la siyadla ngoba uNkulunkulu siyafana. Ofuna ukuphathwa ngendlela ehlukile ngoba umfundisi usendaweni wrong la. Abekho abantu abahlala la engathi bawondwele uphisa ushumayeza izolo nampondwela akho umuntu ondwele uzohlala emva kwami. Wonke umuntu lapha kwami ngoba ngiyashumayela nami ngihlala phansi la uyangishumayeza. Akho umuntu ozohlala lokho kubazalwane abalalayo ekukhuthuza isibathanda ukuthuselele akayizwa nenkonzo ungcwele phela yena. Sengayichaza-ke izathu indaba sihlale kanjeni kabili. Akho umuntu ozohlala lapha kwabantu nami angihlala lapha kwabantu. Akufanele sizenze amakhosi phezu kwamabandla esiwaholayo. Uyinkosi